uNkulunkulu yokulonda ekubusise la ukhona khona sicela wenze ukubalula nokufanele ukuthi ungaba umuntu ongumlandeli wale channel ikhona kile konke ayisebenzisa lapha ngezansi uma ufuna ukuba umlandeli kanti you can also be a giver unganikela kwi channel ikhona account number ongayisebenzisa ungaphinde unikele noma iphinde longanikela ngayo sibhekela udaba lwamabhubhoda ke sicela ukuthi number isenze kuphela ngumlandeli wale channel ungayena ungayisebenzisa number isenze ngo9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela isenze ungayisebenzisa ku WhatsApp ungayisebenzisa kuma SMS. So phindile Makaza 5520 phindile Makaza 5520 uthi ke hi mfundisi mina ka had a dream dating him umlungu. She's referring to umlungu. She was dating umlungu ephusheni. Asiyenze kanje ka. Number 1. Umuphupa lo mlungu usihlale lo Paul hluma nijola no ujola naye. Lunga ikhomba nje imicabango nezifiso okungenzeka unaso wena sokuba nobudlelwano nomlungu yabona bakhona abantu abafisayo ukuthandana nabelungu lo muntu loyo angenzeka ke uma kade ecabanga lento leyo eyifisa ebiseyiphupha. 2 uma uphofuna umlungu kuwuphawu oluhluma ujola naye umlungu ngoba ngabela usho ukuthi kungenzeka uphiwe umlingalo omhlophe ongenzeka uzojibana naye isikhathi esiza seduze yenzeka abanye abantu bephiwe idalo zakhe lo muntu zimuphe umuntu ongumlungu angathandana naye noma kuyenzeka uNkulunkulu ekuhlelela umlingane webalele emhlophe ongumlungu ongathandana naye tho livele lo muntu lo uzodibana naye isikhathi esiza seduze nyoba eyisiphiwo ophiwa sona. 3 kuyenzeka ufundisa lekuphala umlingane ubopha oluhluma ujola naye okwabanye lokhu kuye kukhombe ukusondela kwedlozi lamanzi noma kuidlozi noma kwisidalo nje senhlanhla esuke simembethe lo muntu loyo siza nokukhanya phezulu impilo yakhe yabo futhi komunye sithi number 3 kungaba ukuthi kusondela idlozi mhlawumbe lamanzi noma isidalo samanzi noma ke ngaba isidalo senhlanhla esuke sembethe lo muntu esiza nokukhanya phezulu impilo yakhe. 4 kuyenzeka futhi ngisalokupha umlungu kuba uPaul uhluma ujola naye omunye ngathi lento ingakhomba ukusondela kwesithunywa esikhanyayo noma esihlambulukile kuye. 5 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha umlungu kuba uPaul ubi uma uthana naye luyaye luchazeke la ukuthi kunento eyisilwane esinamathele kuwe noma esizama ukunamathela kuwe okungenzeka kudingeke ukuthi usilahle singaze bese siphazamise into ubudlelwane nenqubekela phambili kwabanye sekuyilento ewumoya omubi kodwa esikhathi esiningi into kaMlungu yinhle kanza ukuthi siyabonga. Be blessed.